Welcome to the Political Rant with me, the voice, right here on Ghana and 7 TV. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notifications so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Nkomona ye die no. Ni di kan Mr. Free Zanetor die so. Na meme die nipa na okansa asem no wo parliament no. Am say oyaye obadodo. At least me anka me piaba. Me na me kaye. Enso hot ede ne bisi. Me na me kaye me nyina so me de kaye nie. Na ye kase Rawlings ye meda anti hwan enim. Ye nyina nto saa niema na course no do miss me wo ye wo me 78 inti no do manhu o Rawlings ba 79 inti ye hu kura na ye bekenkan ngoma hu niema e course no ya de nyina inti hwan enim se Rawlings ye meda wankuma mamfo kumase e de na wanko ye kumase ye ma me no mma no mudie bojoboja store wo kumase unye sika kura na ne bre Wachimaye bidwa womo adadwa ntwamu ma gugu omo ni mase keke nti se mimi ho santini ana se mi ho akani ba se wo support NDC a in fact na no ye me nwanwa papa NDC party nti nipa na okansa asam no ni wan so yo the same thing same nti e wo se nipa kro no opie ba bonten e de na bisi ade en umpasu asofo na ato aba ama wo Speaker na say obia ni tumi obia ya let obia ni tumi so obitima ka say in parliament obia ni constitution ni ma kwa obia ni wo tumi so be ka say in parliament ho based on what kasa say bisi ye letewo ya point ejaba woni me encho mpeso be yi ni hu adi no sa e convincent asefo na ni wonu so e bone ho sa no akoya interview akondane say is debe why? It was say MPP for na say ma ya kan no. Yenya ni yeku ye ho. Wohu. E convince us say for start to crucify we throw the person under the bus already. I wouldn't say Rawlings ye medra unim. Nti be no so ipa so nyina nim. MPP for ye ka say be crucify nipa no. Eko Vincent na no ye call your friends appointment committee. What bisa question? What bisa what the okujeto akoshe third corner. Ama no homete. Na achine ya wasan dana ho be catch you say it's unfortunate no any can say Sasa mon kan yi na menti say convincent no wa woni mu chechem kakra why okay we ma come wi am say jama ayiba lili baba chiro enumu okay nan what bisa your friends say okujito abra kwa question we na ko she tight corner aba no homete even though sanan kana wo time kran kan some obebisa no na no odin na echine ya wasan down ho be ka jo say asama e course is very unfortunate ya asebe na asie your friend say MP o no wo Abuakwa South be na Kufuor ana Abuakwa no be na Kufuor ye parliament no afi bia so a atachia ene na be ka sa ensem no and is a new a parliamentary candidate wa ba ho o lay side no parliament owie no akwa we hwan asori egu papa nanimu ase eka so ye CIA we traitor na obi friye mu atimi aka kire ne say onkara ntum even though me wa akwa again na was sorry and Zanetor na was sorry me hwe saa yi ni nyina kosi wan kache a friend say speaker ne ai kra o on one sorry gina ho so person wo kasa bi no bi kache en semasa tenase na wo kra no wo ye ka asem kra wo papa ye medra daughter of medra na obi kasa asem na wo ya na wo pade na ejaba when you asem ne bi afiri mama nchiro kama mutale kasa no MPP for ni bi mute ni mic and Zanetor or mute mic no e ma mutala what in chain what mutala in chain no mutala na kika no so Mike no sa obi adia waka no obi nwoma watwo no baabi wo kofae no e de aba nti nanu ya e ka se mahama enu kujeto abra kwa call Russia nti so obi insentroni bi fa bi na otwo nwoma bi na da nchen baabi a nti wo to kofae no de akoye sa argument na no na watimi agina we so atimi akeka nsem na me mani je o majority leader no mama yarega ho
Or sorry, and how I will see address asem no ka asem no fa esiesie ma obi antimi ankasa asem ni bie wo no mani gye ne ho pa na afezu so yemra ye ne ankasa ya kamfo hwe MPP fo si ya hwe ni ya ni ye ni na mu no de beto position ache wo e wo sa kamfo ni nyina ye come together nipa otiti akamfo mu a na ye Kwame Nkrumah ni nipa ba akon wo fa mfante wo fa bono wo fa asante ye nyina gwanfo fo mu nyina ne nyina nipa ba akon ro ye friends Kwame Nkrumah ene betiti mu enne NDC for se minority for no edi majority for so edi so mo kan sa nsanse ye ne ankasa no ye wo ye ho ye nyi ye ho ni asem bia ye bebe mu abeka senka asem bia ye mu meka enke ekwa Vicente Sifo anko omma bontin meka sa asem bi sei sa NDC ni ne ka sa asem wu ya ede na NDC fo nka enso won se NDC ni bia ba bontin nti asem ba na mo kama no tum kakra na e den MPP fo sa asem si na se mo kama no manono fantini be se kama no paado na mo kama no tum kakra hwe niema e koso no na e den na nu ya ye ko parliament no ano e friend say Sam George ya hwe pono o hwe mema ne mema da ehun sem na ba yiri nti no NDC for ye smart eno mo pese ye attention di free ansem no so mo kokko sa girl we asem Zanetor asem dia beto no se be ya this is asem na wo hen ya kata so boko eno onam radio ni TV so a woje ne ho menwa ade na MPP for yin so ne be free ene me bi mo na mo de bia ba na ye die no achi na ya ma asem no a se yetimi hodu o mo neck no ejaba enya no nko a kan ehona kan nkrofo so koye ayi meeting to divert the attention of the media and also media na ka ho asem sa conference o mo ko bie ni nyina ya agenda yeah nti MPP for mo mo yensu ani ma bi mfam fine men ko honorable Ken so sa side ho no honorable Ken in fact